It's exciting. Ang yay perenki. Pweki yasame ma karong-rong masanen coach ko apply, okay? Mentama pilraneo maka put it into action, especially tamak chel ko sa last week, okay? Kauna bang wiya me coach, okay? The main thing may men kakilaka kang check chay tircha sa onrong-rong. Aprongo nan chiyang kapayata. Take one step, one step forward na ng marriage. Piltuwa cha kij, one step ang sa makicharong, wrong ka na yang. Okay? Makapili, makapilata. May ban practice ki ka na nga mayang ay both ranach. Okay? You're taking the step. Coach mangi, coach pan sa wasa yuk pagan bilkak, take the next step. Amen? Wag just chumelan rush. Just chumelan men katirela rana kantet may ibang uya mama apso chakak kapayata. Amen? So kapag pagkeren ka uno, ibang pagkeren ka uno, po coach pan sabi ng coach pan sa wasay kitsa, ang kitsan kak kakayerta. So ikamelala last week, kichel chapiyata challenge number 1. Run and practice kan kichel Bible study Thursday. So challenge 1 kichel kasaya. Okay, momon Jesus Christ pursue us. Momon Jesus Christ socha chokitisang uya pakpakay kichel. Uya kasampal kan kichel. Okay? Never leave us nor forsake us. Amen. Macam cuman ni chaliran puko nan Romans. Okay? Kakasali ang kichel nan so kichel miminantip. Christ kachin poken kichel la. Christ kichel bilkasaya na kichel Bible study last week song koy magkichel kakatete momon Christ apa kong kichel. Kichel kasaya okay kichel pil na kichel practical ko. Amen. Miya popot mapilata may practice ki listen to one another. Kakrongorong pa na. Miya practice ki kananga mayo nga pot. Miya practice ki baik yang nga pot. Amen? So, step ka. Magkichayl tiyarata me Jesus kasali ang kichayl. Jesus listen to us. Jesus pakupakay kichayl. Jesus chon meche yang kichayl. Ari magkichayl wiya i-challenge number 1 and yamo mo na chayl pang kakutap layang ay pot. May yasa me Jesus chon meche kiyang ya so many things. Ay yamo mo na ikak chon meche yang ay pot. Ikak kivinayo putama ay poto anane 1 poita. Ikakichar kila yaraman niyang notch nan paytema po yan ay pot and kakpain dati alatame anano. Wacho mache koy mo. So, imelaki siya reflect back on last week. So, ibang kiyang ay poto pa miya pila challenge son. Challenge ka kasaya yamo mo na po kasampal power rin tamak chal wiwiya kusang ni personal testimony yang mo na chay kilang. Okay? At siya taking step yang mo na tatak. Siya nanen beautiful stories po akak challenge. Okay? Akak apwal na chal chapung wiya Christ pan sa wasay chay. Amen. So wasay you. Okay? Kauno and so wasay you kap. True niat kos kasay wisan kak chailan kak respond. Chailan kak kasayaya chail kopor-kopor. Amen. Astrana nakasalil story kan. Pagpalilautin ka child kan men and kan mawan so koros. Okay, ap child men ko child lingal na child maw and bilingal na child struggle, na child sweat kan ima wakit ka child. Christ makaren. Amen. So ang so mag child ko to ikataman kan ka child. Ang so koros wako tam poson. Poson kan pulsang niyang rong masan ng Christ. Amen. Iwas apa poson ko to sang niyo. Okay, arma. Chay sutro pang kamele la Christ. Chay sutro poson sa pulmang kot masan. Chay sutro kolong chay masan ng kota. Kinapalong ka chay lempil kinapalay. Amen. So, tama-taman. Arama sa man mapilata sutro man mauriyang kauno. It's a choice. Okay, tes sutro man kamele la kauno. Lord God. Okay, kalangan ng kot makin. The mana-manan kot mapil kin side ride porang ka kilangatay isko manet.
But at the same time, komuyong ay chak lang atar manaman. Ya manaman no kan Dios bagon mau. Ya manaman no Christ wo kita lam mau. Ya manaman no Christ kat kater. Nganen kot kat katiar. Imetel ko sa iya kini chabi yung na. Chailanane. Solang koros. The mabubot koros. The banene koros. Anane. And glory to God. Anane. Kachailan wo wait ki nganen kot. Men may kakrong mau liya. So, and okay. Kapag nga po, so, may ba muitang ye share ta tama. Kaya tel ban taw la boy kamele le practical makayo ko somban. Okay, meman testify meman kasaleta ya. Yang mo manam journey niyan so maka yang ale challenge o ta bom. Okay, tel ban. Okay. Kacailban katete so karanwat ama ka sota mekot ka kilangata kate karwan patient bokot lalokot amen kauno mangi makareta kana na purong wiwiya ka tana na wiya tamak chen ko saya we yamomon kauno aleti am mongyongan yamomon kauno encounter komi nanay so makchail we deep seli mamor suwat seli amen kukulang na nel kauno sopu kutail wasakis terui sotal bilibin mana kapo tepe na kapo niyan so me patapatak kakakrongata kalanganan ko puer tingatam salangamon pagan kakrongata ari sangan ni jeje ko makrais wiya yang mu ni makare takchamen practical mesuto mangay Amen? It is possible porque Christ kasaliyang katrayaran. Kahit hindi mamasa ni nansoni sa bayo no, may iman lang kamawi ala songon sumaw koros memiyanan po po. Ari mamasa niyan katan mo wait kung ngene. Panganan coach pan sa wasa kung kita alma po. Nganan coach pan kay puiti inangkan memaw. Inangkan melampi. Amen. Kelang ima karata tail kawalang Christ sa tail ko koros. Masampa rastoto wewe kita mak tail kan momon boy ke Christ. Ay mo. Hallelujah. Amen. Imak tail momon boy kian ma. Momon boy ke Christ mak tail. Boy gila Christ po Christ change sa tail mo. Tail sutro komo mo yang. Pokom kat ya wasak, kom mini ya kiswasay bini ya kiswasak takak piti da mano ko panatanan suma kas kasaya ta takta man kasaya. Akauno mangi me say lakwat utang taila nane mamau ke Christ pok tailang kap paweti ran koros. Kana ran koros. Amen. Woo! So cham coach to way to Christ. Amen. Itak chekin taki coach ni don be. Coaching apali son motong seng son rensukan son apan okay coach okay dame uya coach ta child coach ta child captain ta child master makaskas kuli ka chila wana pil ma so ba may dong so yo bagas ka ko I wana ma amen amaka big too long too late ka Kevin ka pop Lord God, tay popwiti tay luwa chalak Lord God, epil pan kat kita al bukan potisang lane. So what mawon watch manage Lord God. Pak chotok child makin kolo to kokosan. Nani sa child kan. Amen. So glory to God, kapunga quotes or karano. So okay, ni may kasi yaw. Thumbs up. Taka kourur, taka patikong mesinan, wa mesinan kin kasalayang iya maka. Ali-aleti. Teso, puy pangaki kalakelang ilay. Glory to God. Gastrale ito dami kas kusiya. Ranwat kamela lamak child lel bilew ran inta isutunon wewe ka makaleheti. Child challenge kayong run, ta kaskulin kayong run, ta practicalin kayong run. Kay kasalayang ka child me. Menda ma chik ap ka ba wiya. Ranakan ko koto sang niya pango koto lel niyaret. Niya pang niyalam rang kono pran sarawi. Niyat niyare 5 days ka put in practice
Ari kamelele mesota man kitail kak misaw tamak tail malano ya. Amen. Kauno kat na lang imaw ya tail son katete. Hallelujah, ima katini rong masani. Maka wiwiya dame masani deso. Kaya ngayon kolak lang puinin pokpongga. Ta puin makin man lose weight. Ta vil man an palwara mo. Okay, ta gain weight, gain muscle. Kaya ngayon lang sangan ikamela na makay kitail yang kaito lale. Pungay ikin man iman palwara yan healthy. Ikin man chang. Ikin man okay, pwede roson mo, okay? Kahit yan siya palwara mo buwan karmawa, roson mo, wang mawang palwar child ka. Paday pong kita mo pwede metrotokin men at may malawlaw makinuya. Kaya rin magkakilang wiya ramasaman palwara mo healthy sangkan pwede ya wiyang mekot. Ama kita klik lang at siya men sotro wiyang mekot sotro wasak tabang golay tabang tutuwet. Right? Ari pil mo man inaun kot. Iraikan makin kapayata, iraikan makin wiyak, iraikan makin paikyang, ya irai siya mapan experience kot manet. Amen. Palasang imanin tayong komour ngay. So kurang challenge kiya siya mo regeneration o mamakotin o gitin mapan. Kat kiyang katay nga nasaraw. So to wewe ka makawewe kitay ko siya. Nganan kot masaraw makaya sa tasang Jesus mela. Amen. Hallelujah. Makatki yang Christ power the manaman and kakatsang nan Jerusalem katstala kapay globo ko talache o lelpon Calvary pato katalo po kasaliyang kitail me and nakyer sapol matatok. Hallelujah. Ari chapil sangan same way so ta shortcut. Ime kasi yakma Christ wiya tel song komour. Yai cha me bil gubur ke kitan wiya song komour panata banene. Amen. Physically. Hallelujah. Akay mo ne yari. Tapi na song wiya irai song komour kay. Hallelujah. Jesus masadi kitailen tuwe tai. Tailen kalmangi, atail wiya atail kosay atail mokit, atail patak atail sarawi. Songros magtell ya to to Christ mo maban waksang. Amen. At nagtaban suruka kiyang make it ng wingbo. Hallelujah. Arpitalong nan sa ni nawa magkayong kasambal. Amen. Af sa ni nawa mimo mo tail. Amen. Glory to God. Christ kat kiyang katay taktel ban wiwiya. Net pagtailan kak lel. Nan sa ni nawa. Ime man kakela kaking kom peren kamelele ligi kot koporapor ke kauno kay kasaneti na namau ranso koros ma kot pan kumat ki kasaneti ranso koros ma kot pan masan puligi di song sama sa payrair song koros ma pangyamen karam. Amen. Nana child mo pwede kapante ka child at ka totowi ka child. So put in action. Wiyang megot tamak child kaskas kuli. Amen. Ran with Lord the God, Mona iban, may tatapok challenge testify, ay man elaborate sa kola ng son. Okay, son iralaw disu. Challenge 2 man. Challenge 2 Mona child ban, tolaw testify. Yeah? But testify katete maban kami sa kala child. Ew pa na. Kay pa, child man pataki ang real child kan. Mayang mama santo ng life, Zoom. Okay, tabil koros mabil pang come across mabil panorong. Lord ka rang kilang makot mamo. Kot magtel baba mamo. Amen. Hallelujah. Tamara lelal imak chay bil lelal. Of Christ wakital, ha? So nan so ni su iralaw isu ira jik silisak isu lel silisak walu. Amen. Okay. So nan son iralaw tisu ira chik silisak isu lel silisak walu. Ano ba kata? Amasa ni ran me
sarawiyo imsakla me kayo kasongkwal. Nirano chisa sap kachta o kapichia lautita masani. Meman memen nimpiltar en koto rey o nimpil. Nintuan mapuk saraw masani. Meman maposonia pilen komour pahn pwilweisang nan mongiong. Kecil wat-watak pa na niya bango na Rome, lemaw. Okay? Lemaw lel walu. Wasaw magas kasi makot, pwekiya katin sabal makalangan na inan rakang kecil, niyan so makcil luwat akat kiyang kecil, kisiksakang kecil nga na sarawi. Na na share abroad, akat kitiyang na child mongiong. Kisakis kiyang kecil. Baniyan so magchay ni minantip Christ poken kecil. Ngane akat kiyang kecil ngane saraw, glory to God. Just think about that. Kisakisin court, kisakisin samo. Utan kat kiyang kecil ngane pagchay nasa asa tame akatin kupurki. Niyan so may akatin kupurata sa kulmayero so katsto niyan so magchay do. Kecil bonsa sa kecil tipan. Yan sa kasalayang kecil walaw na pakongkomwi o ngay. Hallelujah. Hallelujah. Iwan na pakongkomwi o ngay. So katentang yaman na nam luwachakan, tenanam chow-chowkan, tenantipamkan makarta kasukak bam limpakan court. Walimpakan court, engatila nantipachaykan. Kasalayang kecil, menta makaplata tagastrabil plata, kasalayang perme pakong kecil. Amen. So no excuse. Are in the same way makarata masanime. Ngene ay so magtayba nimpil sang re, menimpil sang nan malakay. Then nan Matthew 5 iwasama Jesus mamasani. Blessed are you. Kay poor in spirit, blessed are you. Meek, makatek, makin ma, makin wiwiya mo. Kay nan iralaw to ko tinan Matthew katete yang child makauno patawata akong rail kapayong kowe kapayong ngay makin katak makin mak makin limpak makin tupang ki tama pung tama kupuran kot kapay ong komuyong ngay, glory to God. Maiya cha inang iya cha kay roiran mo imak chakadgadag imak ta sosopay inak chaman tuwe to, glory to God. At na bilan kamauro paan popangta sang lalacha. Meaning makasubang kolokola ko wiya perperan ki wiya momot nan kaut ten sinsena mo kya kapan practical. Tuwa cha Christ katete yang cha bakam kita katsto so ta kaunta pagkacin kapay kata lopo. Lok kamakam kat kota la ponta lang Calvary buekia sa may wasaw. May pilacha ko chow kan at ko punot kan. Gaysong korospan kosang kita. Amen. Arma punta me limpak. Limpak so do mga glory to God. Amen. Magtaykin daw limpak so do mga Pwede limpak ibegar limpak makrais huyang kitan ma. Kabay kata chalobu. Practical nan pungatay. Hallelujah. Praise the Lord, eh? Child, practical nan pungatay. Kilimpak wat makrais. Count Jesus. Jesus Christus huyayang kita. Arimak chan huya. Ariyama mo na chaleti. Limpak watch the kalangan watch the paila malabwat. Emimi kisakisyo. Emimi kisakisyo. Hallelujah. Niya memimi na ni watch makalta. Ya baba ko to ko pointa. Takayang ya berperan keran watch. So taman kecil pointa. Pagcay suka earn, chay suka pay. Kacukak pointa. Kabilpan na kila sa pamono, maursoto ka uyak sa kiseo. Maursoto is a general word. Uya aralapyo.
Kaya nan more so to go mak child men mamor kinan numa child ka. Imamor nan kingdom mo. Nan pungangay ay pot, nan pungangay na iserikan. Yan apply, mapil suffering, mak-child ko sa iya. Wan lokolok ta kapal ta kasutiyang kan tamikin kan. Iban tayo. Ap kakakawachang am suffering kan. Hallelujah, niyang katete yung Christ may iyang lopuan mo. Pwede makareta. Makareta ka ba? Lalawat ka sa pang complain. Makareta ka ba? Stick sa takasela. Amen. Pilmensayar maampot sa ikin ta solang ta sa ikin ta mauriyang Christ. Hallelujah. Kasotaban give up. Amen. Tay sotaban may isang kolkol ti tiyang may memen may isang komoy. Praise God. Komuyong ngay kitaban kolkol tiyang. Tuwet to Christ. Hallelujah. So, challenge number 2. Are you ready? Pwilweisang yaramero nga 37, 38, okay, mawar. Read that chapter. Okay, iralaw to pon po. Kot kin masan. Niya. Karabanakin masan. Ang gilitang kita. Para rin komour me mamasan ni wasa. Amen? Sounds like the wasa. Karaniya at tuwechang ilen liyan sa Meriaw. Mentayang sises. Nakitong ya pilen. Pwede prong protoy de bilwasa. Amen? Halanganan ko watch ko mauril liyan sa Meriaw. Waliyan sa Meriaw katsaliyang child. Menta chakin pekit sili. The song jojo. Magchay kakilangatan na namaw. At masutra men sa Meriaw sa tubarong nasa ng coach. Hallelujah. She was the first missionary na na-village ng Samaria. O yay kabakap, kachayl korosan ubilwiya. Missionary in Christ. Na nam-kausap, na nam-panaynay, tayaw sa kaminiya. But that's the idea. Kachaylan tuwa sa Christ, eh? Amen? So, liya Samaria, unta, kito. Ta Jesus mama sa niwasa. Mepilen ka mauro pa, papangktas ang lalang. Ari, at I challenge, whether you like it or not, ibantayang kita. Yay, generosity. Be generous. Amen? Can you and I take that challenge? Kitaan katek, te kisakis, taan kiskisa. Amen? And we are mock it. Nikisakis. Hallelujah. Generosity. Gan generous. Hallelujah. Amen. Mimi ni ki wiyamekot niyang kiwi. And yung mong katek. So mag-checking katek, checking ko sa yacho, katek kakain sa nawawi rail. So katek mimi nu wiyaw. Ka painta, ka sawasa, ka tamor, ka amino market. Lapin lo kaya market yoma. Okay? Amen? So, kachan, generous. Generous kita. Yata coffee o kapachayang add more. Kaya uti sa yata coffee magaganwiwiyang ang pot na mga coffee. Kapachayang song na cup. Let's say magasya kinta ipagpagayuk. May isang chorus mo na kukulat ito. Why not? Say it. Mo na kukulat ito. Amen? Sama-sama. Kasi wiwiyang kit. Kasi wiwiyang naman. Kawiwiyang kauno. So, nanay child, text me, tayron po mapasa nita, challenge number yawa. Okay, check ka lang mongiong and cheeses wasa. Okay, nalo kayang wayat na.
anyone who is thirsty may come to me. Iwana open ang kichail mo kene. Katek. Okay? May man nimpil and go to ray. Amen? May man me anana me coach. May man me. Jesus is so open. Utang kasali ang kichail me. He is ready. He is willing to give to anyone. Okay? Arya, imo kinin mag-child man apply. Kichail pilkakan kisangan mongiong o nga child pot. Okay? Ikak pilkate ko nga pot. Lisangan mo me Jesus mo yang kicha. Anyone who is thirsty may come to me. Anyone who believes in me may come and drink. For the scripture declare, rivers of living water will flow from his heart. Oh, praise the Lord. Okay, nuwayo ma. Nuwayo kas kasi yacha tamak siya watakir ni Pompeo. Okay, apo mana kischapil yang kapachayang ang chisa sa katakong kicha kasaliyang kicha utapa na mongiong. Okay, and so chorus awiyawi po meman nimpil meman me anane and kotong re. Oh, praise the Lord. You know, kasampal ang kachay-chay lang kalang tama Jesus mama sa nipo. He's always giving to us. Amen? Even the revelation or the word that you receive. Hallelujah. Masanon court magakanwiya. Daily, ran course magakan receive. He's giving it to you. For what? For yourself? See, mongiong in Christ, kasaliyang kachailan get away from our own selfish ways. Our own ideas in our own mind. Na nachayil mata-mataukan. Pag palilaut, laplautin kachayil, deal with instant child, pain kachayil. Ngay. Among you in Christ, He gave of His life. Amen? Oh, glory to God. Huwag kati bandang yung makapanlose, maka-give all. Ibanda yung, great is your reward. Makasasawing coach, kasasamasan ng coach, kasegmate ang kresa na mo, imakareta, you still thinking up here. And Jesus masaniyang katay, the importance of the kingdom. The kingdom wing court. Hallelujah. Mechikan, ekin karasaras ko yung right. Ako mo yung ngay, hallelujah, may yang katapoy ke Christ so nganon kot kat lalam. Can ka understand? Why do you need to understand? Like the 12. May ekriya manataraw ya. Mumot nan palace apa? So they give up their life. You know, the point is, if you can lay it down for someone else. Hallelujah. Jesus masani pain, Jesus masani yung chaitana. Main miya bakak mekila aramas mapung. Main miya. Te aramas mau. Okay, kasaliyang kachayil wasat, machayil mongiong kan, libil-libil. Christ? Abang komour, sota libil-libilis komour. Makatin mama santo, bakong komour. Whether makong responsible malimpak the soul. Alimpak kong period. Koyang kachayil nungsak. So, kupuran kau no, and paitan na child simpani na chik. Makabangka pagpakampot, makabangka give to your wife or your spouse, makabangka continuously giving out of your heart. So, tapal kan pil giving ong rai kan men liki. Amen? Iban kasaya, megot mabilban tricker, among yungan. Amen, challenge ka child kan makitiren ka uno. This is not a wrong of challenge. Challenge when push at a mo. Patama-taman James ko saya ma child katik, wag sangan metakan. Why? What we say, tak child lintinta ima quote pan use, and we are measurement. Tanak pa na mo.
Niyan so magtapan tuwang ran kau. Kareta utang cha accountable. Na cha mamaur cha mamaur na nimat. Na numayat mamaur ke Christ. Koy bil batak mamaur ke Christ. Amen. O sabol mangkot kan koros kasaya. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Teman-teman memasa ng quote kay ten men sukator. Tana reproving, correcting, rebuking, training, discipline. Kaya nang karyaw Timothy ba silu isa kuno isa kisu. Hallelujah. Amen. So, puko na papali, banta papali, like pastor. Kahit ten puko na papali, necktie, suit, gogoy batabatak, ran sa rawin. Ewiyak kisa, ap kahit ten ipuko mo pon. Puko na papali, utana ban tap, nanimayo, ibang pastor ay po. Estotra ko nung ay po, and sota, wrong ay pastoring. Ako lawiye, wrong anamana pastoring. Estotra ko nung, wrong mo, kahit tenesuat, abo sotra ko nung, wewe kime komour ay sotra wiwiyata responsibility. Sotra wiwiyata puko. Pastor chapta nan ima, nan imacha, nan im. Godly living, kingdom living. Hallelujah. Family of faith, faith living. Glory to God. So challenge a child mo, glory to God. Palilautin aramas pwegi a child soto wiya a child pukon pastoring na numa child. Metro sota ibaninta a child potan sota lesang ka child revelation ko tiya sang ren kauno. Tawarman kota man. Dame bang kote kunu kaban masa no ngaman toro. Kaiten pwegi ignorant. Kaiten pwegi ata ponsasa. Kaiten pwegi tip. Kaiten pwegi ata sutuka kro. That's right. Ite karaba. Autan all chorus, glory to God. The Syrian court chorus, utana na chap revelation na numatay. Magaratapak chocho checking ka kan, parent, kan jealous, kan luwak. So I'm challenging you, glory to God. Take the word of God seriously. Take that responsibility seriously. Amen. Nanu mo tayo mapantap and receive revelation. Amen. Kau dial sang renkot. Kiam pukon. Pukon ta, pastor so papa. Iwawen papa, pason papa. Kaiten kaun. Seba kakao no leren kaun no kaman. Seba masabay kata. Pwede utaan makao. Hallelujah. Praise the Lord. So the challenge is continue to give more than what you usually do. Tama ka kang kalawiwiya. Kalautela maka chapiatar give ka kan reaching atawan ni mistosa. Oh I po yet kachta. Tapi reaching ata aman yeah. Evangelist Jason namin por sa nga yo karchingata. Ay, hallelujah. Apo akan mga papa man eh. Pwede naman papa magang coins up ngilsuwat. Kola cha tata ko pant puro to ko lingalingar kapanga papa sa nga narangaso. Ama nong kesporsta? Papa. Nag-check ko ba na kapakunim sa rawyo? Papa! Ay, sa mga kuwa ang pod? Pangaki. Amen. As you are wrong. Minya pag mag-shaken matawa mo? Wrong? You deserve it?
La eu sang may pil kolkolete na nay moren na nay wiya mamorang ang kauno. Okay, pwede pak chocho chakak momentis pa sa cha partner pa ma asaikin siya ko tong kauno. Kamatawa me they don't deserve honor and respect. Kachay sir yung coach kan mata-matawa ta makakamorla kamatawa me restyo warang. Para miminan tip. Kan mi re chay la challenge ang kachay na na chay mamauran poson. Ay mangkakilakay kachay po imakaretak chay suka kelay lokar tanan mo chay. Pugsarama masa niyang kacha honor your kachan wauniki acha pot may bantali kachan wauniki acha pot asyon takan wauniki ang pot ma esaw lang. Okay? Asyon tawasaw ma saw lang aka wauniki. Ama so saw lang kate wauniki. Ari utan ako sang palang kacha pilsyon ta ang ulo. Pakang ang poten ma saw lang. Amas siya sa ulang katipa kong. Okay, karata makchapan. Socha, pay kong tama coach masani makaratak chapan kilang na numacha, pan socha, koyerta. Okay, chel yorong pa na koto ng kayong son, kayong pitcher, iralaut silu, irachikikikeo. Utang point out kasampalan, especially mo enta li. Oribil bang kakilakaki kachay li. Pwede kamela mo ta ang picture ko sa yako mo pwede li awachel chekalap kosay. Wasa utana kasali ang kichel highlight makater lokaya. Nanchiyang ang wiya and kasaleta ang coach. Ang wiya men wiya patak. Kay teken ang lokaya. Amen? Pwede pili picture makasaya makay teken linganan masliki. That beauty starts from inside. Pwede ima ka na-track mong yung anol. Okay, may pilbang kasi isang ni Tami Kate Tolale. O tama pag saraw masan ni. Ima kan kayon attract mong yung anol. Ay so meliya man kan honor. Abot. Okay? Beauty and masliki. So siya ka na-track all. Kaktirin lingan. Liki. Apa so mongiong yung sa kanakan? Also siya kang kakayang o insa na mau ki liyaman mongiong melaletirin sa kanakan. Emuman ya eu sangan lokayang mo kunin ya iban liyaman me asta waunik ya pot. Okay? Kapang kakilang me uya popot me mau. Okay? O laman hutangken kasalapan mga pot pakpaka. Minan nature, minan kapikapiktan, kauna kapikata o laman. O laman kunutan. Tuwacha iyol mga kanale, wow, sang rena pot. Mga pot wow niki. I feel like he's a man. Waya, po? I feel like. Saka ko saya. Okay? Aripak chocho especially isyoman chaychuman lang ko saya me coach me far away me coach me moman chaypa imak chaypa open puwasan ko irtamak chay manutan mentama chay popot lisalipeng saikin cham mini order kicha say ko saya moman this is a place imakarita masan and coach men sawasay kicha pokchano so laya moman kichi my rongera testimony rancho okay niach popota niya cha sa yaris kauno. Selama mesapil kelay na nach maurin sa ulang niya batch pa na. Paman chaki cha sa yar aman ko sa pulsang Bible school aman ko erta. Sa mata-mata sa kelay sa kapakap sa kay sisol sa patak. Kaya sa popota utampil sign suwat. Aman chaki sa chakakpil submit ang aman. Pingopingokich ko ay wasang saraw yun nanchiyong yata mas mau po mo naramasakan ni Mirasa sa petak sa Bible studies sa wiya sarawi behind the door a lot of mess po kita sa saikin cha sa we were knowledge the way kumaman is kauno na nach moras one ay sa masakal kaleo po kich kaleo so chap ka ping kaleo kaya maurin sa ulang ka kelail ay sa sa patch pa no sa tiyara ta different differences masaniki. Tuwacha tug of war.
Docha sa man api ala mo api yo tama CCI pa na nang pungach palilawt. Okay, apoy ka kalangan ng coach. Imak child sa child koros na na krolala. O men na sala ka uno na child popot. Arita amak child uya kaskas school kini sa uchikach mapitata generosity. Katek makauno ka sa layang ka child. Kayo it's a giving. So silo sa kuno check up prong koprela. Limpa ko give. Ipangwata ko ang chapel nan lapim patako. Okay? When and inchikiti lapim patak. Isakeo Proverbs 11. Sa mga right. Ilan po na. Kasayan ka pa. Kayong Peter Silu. Kayong Peter Silu. Koti, Irachikikeo. Ayan. Ama lapim patak. Isakeo. Riyaisak payo o riyaisak limaw. Tanaw. Okay, aramas kin salatak nachkiseli na irmoni. Aprekin kapopolacha. Okay, kin kanay na irmoni. Apresam samomola. Riyaisak limaw. Katek kayampan payamaula. Sawasa mechekan kayampan ale sawasang mechekan. Amen? Ariya kay pa ka, especially na siya Pwopwoud. Okay? Epil ka sampal po ki kachater, rop ang kachacha. Okay? Uya principle in kauno yo ang kachail ma. Ay sa koras mo ko uya ramasen giving. Aramasen mongiong ay sawasa, mongiong ang katek. Epil pang puratongog. Ima ira chikriya isak limawa. Berkasali ang kachay. Giving miminita. Money. At masuk sa money. Karkar kita na mga Isu ka give. Giving sa siya mimin na money. You doing giving. Amen. Ikakamere yung magamelan give. Pagkawuya kapag kiyang partner. But at the same time, yaraman wiya kapag kapatsa. Amen. Amen. Kailangan na act more. Ewan so will man share on katay tuwan. God expect us to do more. Amen. Katay lang buyan. Loud sang one magtay buyamet. Hallelujah. Men giving soto mimi chan mon. Giving mimi ni song soto imi da generosity katek ni mekors. O kabangkat katakong ang photo ko bilpan sila katakong yung ang chun tato ko mabesto ko noon katapang kiyo. Tamposo. Amen. Pwede quote ko purga ka Thailand tap wasama ka mimi ka serious ka melen. Hallelujah. So kaganiyang rong cuka makin atan ke pulau ko. Cuka pulok. Cuka naniak yo. Karapan cuka utana liki ken kaselela lale utan. Mosot luwet lale. Rimak tail sotan men wiyan. Tail sotan men kar mau ko wiyap lale tail kainan. Mosot. Ako kahit tayo mo sa mental niya yan. Lalaton ni man kami niya kiswasay niya kiswasay. Amen? Wais magtay ba ang piti-piti? Patak tayo patagati magtay ba ang talo? O may pan pik ren kauno kowe? Tangay? Utali pa ang pik kauno po inaon ko tsukak sa mga laki. Child making sa lalabot. No matter who you are, who I am. Kachain bakin sa lalabot. Makapil uya kapakap kiya rampoten leler sampar. Kate chow uya kapakap jak mau takot melan kay tuglale. Wachay stubbornness, dahil ignorant kang karyang chay lagang kapwantela sa toto. Oh, hallelujah. I pray that God will speak clearly to all of us. Pag-child exempt sang makotong songan patat share about utan you're so on fire. Come to relationship
building family, building husband, steward, we have a hard time. Hallelujah. Teman-teman, makau naman beli kita long nan banene. His family, his ways. Amen. His way of living ma. Me mama sa niyang katayla. And chapter na natayl paro. Praise the Lord. Nagtayl kan mayang kawe makakapakap yeraman ko ay marbarong silumal mo na ramasakan kapakap na ng closet to. Hallelujah. We can also apply. Kita apply scripture ro. Mebitatan na nata relationship in Pwopwoud. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hindi kasi kami challenge. When within 31 days, aban talent apan ari dame stroke na riyan. Hallelujah. Onan pungantayin tinda ka, pingayin sa ropa, speak to you. Ini chap kita kasi kami ilikam within chapelo kung goto katiraboy child pagkater pay attention. But once mag-start attention ka ba, miss out song toto. Amen. O kaya instrument tuwa chay rail men Israel ko mabuk sa Roma sa ni kachailan klang rail kalmang klang o learn sang rail. Wiya kin rail men example long kachay. Na rail say lak rancha Asak to Asak bayo one moto ni sapon ni nawo rabita ko lal par paisa. Amen. So nana child wrong kanayang. Praise the Lord. Ito shortcut. Wrong kanayang. Kabang kilang breakthrough o kabang patilungang nan sapon ni no. Kasi yawi sapon ni no, kahit ten crave siya chocho te imiayer na kahit ten one sap ka melon kan labala mororo mga miyawasa kahit ten siya mo. Up there is a rest. There is a rest. Umagkamal. Kastra na mimiseli na mission na kapunpunot kiseli yung song. Amen? Hallelujah. Glory to God. Kilang wichan iligalik parang ligiyang kau. Amen? Hallelujah. Ap kau na mama sa nong komuyong ay. Kahit na nansong kaparan siya magtabang kapungako. Pilen na nansong kapungpung kapungako. Diyan instrument duwa siya men Israel ko. Makau na masay. Kumay luta, kolam maun, may kalaweti kani mo. Irail monti, mamauk tayo lang ni soran. Ni pongopon uya mamauk, wana rail kang. Kau na masay, nak may ter koy may masiyang kumay na. Irail binog kita, na, let's go. Irail masan, wala irail. Kamomomula rin, irail mong jidi ko, puro to. Ben mamauk. Arjayban kun kapan uya mamauk ko, chay bilela rin Christ. Glory to God. Amen? So the point is, this is our time. This is our season to rise up. Rise up in Christ. Hallelujah. Rise up in the Word of God. When God speak, tuwechay siya makasaya, yet ngay met Lord. Yun ang patar, tatawang kaniya. Regardless po, ay siyabing ko sa iya, awayet mesamin, ay mo samin mo silang ir. Abay so may rongkot masan, yet ngay maing tatawang kaniya. That's the kind of attitude. So ang mongiong Christman tatawang. Christman and power. Christman reveal himself, especially in our generation now. Karaba po yay ngayon sa rawgat katyer retay. Glory to God. Praise the Lord. Tama-taman, nan Malakay, len nan Matthew, labalan period of time, 400 years in between. Ikatan ki, the time of silencing. So, otong masaysay. We are wrong. Matir we are batabatak. Hallelujah. Absotong nan goat. Lao len nan Matthew, iyan so me, cholang o parang. Sakarayan so na. May sakarayat, Ananias. Glory to God. Parang. Pataki ang may panayin kita John. Sakaraya. We are in those times now.
Mautang kasumpan kita rong kanayang masanan kot. Don't twist it. Kau nagat kiyang kachayil Bible, masanan kot, perfect. Manaman unsak mimima. Niya iso magtaba na lemak yang nanasa mongiong ko apply yang pang kilangata power on kot lale. Alemak yang nan may ita magtabawiya. Eucha kalau tela sa punot. Puweta? Lalakang inaramas. O kupuran kot. Sedukak tatak pa na. Hallelujah. Imakarata Bible ko sa iya. Many ways in a man's heart. So nga na toto miya rin naramas. Awita may aganuya kalwa yung rin mela. Nan Proverbs 14:12. Almaktail naman mo po kakalwa yung katamela. Imakarak naman, humble ourselves. Be humble before God. Amen? Activity ka lang mo silang kot. Receive God's word as is. Amen? O kamelele. Liki me bang pong katata. Nanaktamamaw yan. So, sang ranat ko la, the challenge is start giving. Amen? Hallelujah. Find something. Do something to give. Hallelujah. Give your time to your spouse. Hallelujah. May solar kami minanawayo. Pisolar ka krisata suta pa. Pompeya ka krisata suta pa. Give those time. Krisata sut kan. Mong chela nane, kateng chela nane. Kakak nanambang proway ko practice kiyam challenge in marketing. Nanchiyang think back that purang ko purela ko chamanta ay so me kumachapin inota. Ay so me kumachapin relationship ta. Pway kamelala me ay so puko utang mo yung kichad chiki time. Wanang put all the time kamenchan ni pongan ray sang ninran pwen kak miyam time mong. And miya ay so kasa-kasay pa na kachukong pangakita kos-kosay yang apong. Wana makan uya. Kos-kosay utang kamen. O malako kokoro. Tapi kos-kosay chayo sa malata to. Wana ay so puko wana quality wana kosam quality. So otacha matawala pa makan koros giving. Those are giving. Those are generous. Wana invest into it. Time kosam palang kan so energy ko sampal energy may paninta ang so mesawiya relationship po saka kas itong ya sa yopta imaw telte mamarer po imarsang ya nanay so ko kami lele me apalen wiyaw po nagkumapa mo break up pagkachikak man po tikita ramasaman mo ka memele langa sa saraki ra taga memele langa na telephone wiyaw sang churor wanak kasampaliki po kamen so chame coach kak sopong nanay sa wawan song korosam kanayang pwede me coach porta na sa ito mata-mata kung gutun daya mo ay makichel malan wiya papay posta te po kau naman purang revive kau naman kasalayang kichel me there is a way out miya al mamaw sang tama ka kokonan tama ka tsangalar lalen may Aaron Jahil chama-chaman makapangkotong ren kauno kapan tiara tame. Sampa song koros memimi pun sampa song koros affected nan karya me atam chapiata. Makarata lel palwaraman kabang kalang utan pil palwaramo pa so ko yamamala pil prong ye shrinking. But before that promise man so masay mela pan ko yang aramaso. Pagkot masa ni armas pantuwacay mamamaw ko kolat. Sabay kareta, melap talong. Arkin, atay ka rise up kareta, kabang po kita armas magabil ka, selel ki masama, Murin par, silisak sampar, pa isa ka pagkatapyer, marakrak. Pwede, it's not because of you. Not because of me, not because of us, but because of the curse. That's why God is revealing us quote kasalin to a way where you can live living eternally. Ariyan so magchay ba na abide in Him? Woo! That living water
regardless. Dua cha Abraham y Sarah. Abraham sa marisisak sama. Gay Sarah, mimina na. Gay likay labra kayab na kita sari. Hallelujah. So koros apuksaro masani me I never waver. So cha wakitala. Me ko cho pwe kya connect ang kauno miya relationship ang kauno. So gantinta ma kachelu ya mamala. Pwede rongasang okay si serretil rongasang ren panay na yun mamalar ka Utang kay mamala. Ariyan so No question about mamala. that. Right. Mamala men pompe pil kamela la makamamala solar noon kokonen limpak pil solar tuwacha kuma solar noon limpak Solano na active. solar Solano noon nun kaparan in kaparan relationship. ng popoto ay so mawiya mamala ama kichel patong kauna magchel rong ni so chicken ranch the living water as chicken go by age as chicken go by yawan Experience. yawan Never go by experience kumapa ni chariki amanaman that living water ye Jesus Christ And that living water is now. Present. Now. Run chorus ka ba experience that living water inside you. Amen? Hallelujah through Christ. Kabang peran kiyang pod, kabang wow ni kiyang pod, kabang ni char kiyang pod. So ang chorus, pwede kita kay teka na, so ang so may kilangay pod, kichalana chaman me, Christ, kauno kapikata kichay laramas, nanche nesiseo, porala nanche nesiseo. Okay? In His image and in His likeness. So mga yang yain kilang, kaya ang so me, ang so me miya me coach na pungach ilungar-ngar pa, mga yang kilangi isi. Ikotong-otong ki, okay, pwede judge mauyawi, ranach. Okay, ang mga yang kilangi niya ramas. Okay? Ay magchela na ni ke Christ. Why so koros machel mo pamposan mimeren Christ ay pangkakilangay po as God in His own image. Ni image ni ko cha yata Okay? Imakaretak chela na miren Christ po. Ma-Christ pa sana kas chupang kak door image of God. The is me coach kapikata. Kachupang sucha wauniki. Pwede kichamelan. So song koros may wiwiyangay pod. Okay? Kachimpay ren kauno mo kanin. Ikap kapayatay puko ren kauno. Amen? Mawang mo as a woman, as a wife. Kauno pan kakela kayo kauno pan sa wasay yung pilreon. Kauno niya sa makapan numon coach. Okay? Thou good and faithful servant. Kahit ka nagkapanal, kasay mo siya pang ko yung ukcha, pwede kayang ko sili kalkalok patapatak. Imay podcast ko sa yan ng kapan. Patak, koros magcha ko law yan anim sarawi, is supposed to start in the house. In the room. Namparaw. Nanimo. Okay? Apito ilaliki. Discuss that revelation. Ima sa kapkapurela kakan, think back, yamo manan sa makma, chapta, ang mga relationship mo. Okay? Pwede tama change. Why we change it? Mauya sangan connection mo. Mauya sangan ang kasampal kiya manaman. Karong-orong ang makasay kan makakos-kasay kilain sa urerewana. Kasampal. Pilmoni cha imataw ikamela na masangan na isawo. Kamensyon na kita moni sampapon. Pagkan kak painong ang serapino ta ang poto. Tama kamen painong. Kagisolay char ka one moni makapilnain ki. Okay, pwede it moves your heart. Kama kita mongyongan ka kasampal ka kanay ka pakpak ka. Apo lalan sa weo me solar kasampal. Kasay kila mo in minutes limaw? Talk loud. It's too much. Dacha bang kasaya? Apa siya mo din ban chap kasay? Olan chap yer klang lat paliyote. Police akan mau ko wiya kaskasay.
Olay salangokan mo nakakoto mo kanan parko la masolar kak no na leti. Yo me ko chiyawi patayo mo tama ka ko sayaw. It's too late because siya leti. Amo tama ka reta match ay ko sa ipan salanong ko sa palong ay pod sa tuwa siya sang rancho. Rancho mo isochak sin detail kis kakak miss. Wanam ko sa palki. So melawi Christ melang prong kaskas kulia child more. Why change? Dami sa nanon kasampal ko. May familiar spirit. May coach makaandar. Pilel mamar kaperanche yo. Kasuka ko yung mamarmal po. Ay po te perkita. Match? Mamar ang po siya may mawa ko way char. Sa siya nung kasampal ko. Mamar way. Ang po. Sin little things machay siya nun siya katamaw. Akin kakasalita may solar non care. Solar non mo solar non kasampal ki. Solar non paka. Medyo parang Pino ay Hallelujah. Sinasampal kis mamara. Check non. May kating kupra. Check non. Serious karetak tayo sa token. This is supposed to be God speaking to you and me. Kata alen ya ta peren ki kanayong ang popot kasampal ki ang poten po ita lau mela. Amen. So song kan mag-check in experience the weight lale kalanganin ko pag-check kan. We have patake wong child and quality. Amen. Katail kaina neda rongko to kana and so course. Praise the Lord. That's the kasi yakimet. We have some kasi sa bantes mo rin. Bang yung meta silaman. Okay, tirala meta silaman ar kapam pitipit. Okay, Lord God makamani yang share kay challenge. Astopil pan ray po na time at pil samalay. Bang yung 1 minute. Okay, many tayo. Can share tama utan ka kan. Yang mo man practice. Makamantes tumay kumikot makamatak. Amen. So kaitan makarmo magtailanane. Ni makaselelen ko say. So ka pain pam na namo may talent up. Taka man kasayaki pagkawiya. Kapaweti. Okay? Hallelujah. Patrapalutan. So lang totoy pantaan. So bukak tirin so lang. At malawlaw maging kapayata. Tirin so lang at malawlaw maging fake yung kaon. Kay so lang may kasayara kamele na mamiyakot. Aprosto ka kilangata. Manamanen kapayatan ng rainbow. Hallelujah. Praise the Lord. Quote kat kiyang child nga manaman o limbak. Amen. Amen. So, glory to God mo na ipan. Kay tepan to lang lale. Imanin tayong jok. Wrong mo tayo na. Jok tama kang kayo yamen struggle na na mo. That's the spirit. Hallelujah. Magastok kang kakaplay rin ang po, di ngayon sautan mo. Pwede kasing mga saut pang koto, pilanawaw ya karakar. Talaw ka kalalabo po tiraranin ngayon saut. No, ngayon saut, mekot magasolar ka kasang. Mekot me, akin struggle rin. Magastok kang kakrong ang po, pagkakin aklapalap kita. That's, fight that spirit. Amen. Inanam kapakapen mo, nanam journey kapakap mo. Kung kaus, paweting ngayon sa auto. Mga ngayon sa auto yung. Hallelujah. Tirang deceiving spirit. Abi ay kapakap, this challenge kitayl pang kilangata. Tamak checking kayo struggle lale. Intimity. Ukitin na ng wallin kapakap. Kapakap, Lord, yasa magtay ko rasosak, chay ngumiya chay tayo ng kapakap. Intimity ng wallo. O come against it in Jesus' name. Cast it down. Hallelujah. Chiyagat ko wela. Amen. Po ime paruku ka diyer. Ikatan kisong God. That spirit possess you and me. Hallelujah. Makaretak tayo sular ka crow. Tayo ka kirta. Tayo ka kumagitsa. Yet, only that maging kayo yung trigger wrong ka tayo. Amen. Lord God. So, be aware that kind of spirit. And cast it out. God gave us the power to overcome those kind of enemy. Amen. Through His name. Hallelujah. And through your word. Hallelujah. Amen. So ibang kiyang iPod. Glory to God. Tama. Challenge. Messi liman. Glory to God. Mongiong. Wait, kami lang tirin ka child ma take on that challenge. So challenge yo. Tama Jesus. Momon Jesus akasalayang ka child pursuing us.
Presume ko makasucha wutisang. Mapil kamatak, mapil kaperan. Okay? You keep on going. You keep on doing it. You keep on trying. Okay? There's no give up. Iwe when pursue mo kanin. Our child man ani that same mentality, same desire. Yan wiyangay po.